umbeshya jya kuvuga ikintu ngiye nakiboneye kabisa. Ntabwo ngiye ntabwo ariko se niba iby'umuntu ari kukubwira niba utari kubyumva bigenze gute? Njye nagusobanuriye niba utari kubyumva nta kundi ndi buze kubigenza. So niba utanyumvise uze kunywa amazi birashira, sibyo? Unywa amazi birashira, njyewe nta kundi nabigenza. None mbigenze gute muri iki? Bigenze gute? Ubwo nyine nzabyakira tuzabyakira bwo kandi inshuti yawe bizagera igihe byakira. Ntabwo ari inshuti yanjye turakorana, ntabwo ari inshuti yanjye. Ntabyo nzongera kukubaza, sibyo? Ntabyo nzongera kukubaza. Yari kumbaza iby'akazi namusobanuriye. Amahoro ahinde sinzongera kukubaza. Okay. Neza amazi ninywera. Cyangwa umeze ji. Mwazajya avugana n'abantu bakorana biba ikibazo. Nzabigenza bite? Ariko nta kundi nyine. Akoze. Ari mwiza. Tena nabiguzaniye akaji. Sikaryoshye. Kameze neza. Ubu utangiye kunyogoshyushya mu byibagiro. Nzi ko twiyunze bigenze bite. Yo kuzanira akaji ngo burakari bushire nurabura ndi kubona ikirakari. Byibagirwa wa. Kubyibagirwa ndabyibagirwa ariko ntazongera kuguhamagara. Niba ushaka ko tubona mu mahoro ntazongera kuguhamagara. Nusi nambaza akazi nzareke kumusobanurira. Basi ndeka akazi kugira ngo ubone amahoro wishime. Ntabwo wareka akazi ariko nanone by'ubura narinzi ko burakari burashira. Amenye by'ubura igihe yaraguhamagarira ibaze kiriya gitondo. Byambazaga sinjye nandi kumusobanurira. Sawa rero ubwo uzamubwira ajya abikubariza iyo niba ari n'iby'akazi yego ariko Meza bibi. Yego. Iri bute? Uzinzara. Inzara iranye. Kana ware. Byangomera. Mezuke. Icara. Mubaririmbo. Uzi kugenda n'igurusi mana. Wenda n'amaguru bivuna kubi. Ndushaka bigora nakitazi. Siporo ngiye kuzira bakuvuna aruguze. Siporo zishobora. Watetse? Watetse kugira. Ngura amatsiko akamuzanya. Tekora basi nyeremere inzira kumva gama imvano kugenda muri imwe yagakomye ariko birumvikana n'iki cy'usenga nari kutenga n'imuzanya n'abantu yawe abo ari gutoza vuba ya inana rero arichoma shanzanira manje wa anuzane ndikona torowe ingape Meze ufite utumwenda
Watetse iki imana? Ndajya mu kanya. Ubwara aho nariye. Utaho iki? Ubwara aho nariye. Allo? Oui. Charlie, ça. Oh, mais ok. Nageze yo kare. Turi nyine tubaho. Umva. Bagari hatari nazi n'amaguru. Numvaga nkumbuye kugenda n'amaguru pe byanyabi none. None se oya mani ngenda hari ahubwo buriya nuko aba ari iminsi tu. Okay. Nari ndi biza gatoya ndaza cyangwa ujye kuri WhatsApp rero tuvuganire. Sawa. Mana yariye? Yariye aho kumenya cyane. Hani bimeze bitese? Fresh. Biyute? Mister. Nguru kuva gusenga ari? Rero mutanye. Hano. Bese. Ojya gukina. Yarankumbuye mana umuntu amaze amasange cy'ututa. Umusize Pastor yababwirije ngo iki? Izire. Ushaka iki? Pastor nuko yifashe nawe. Cyangwa yifashe nawe ni wawe. Ifia. Aqui. Não sou ele porque. Eu não gosto muito. Manishin. Nada dá ainda, bom. Okay. Nanjye njye neza. Unaniwe nyine mpamvu twajyanye kugenda. Agize ejo akazi nagize kari kenshi sibyo. Ariko haragenda igikoni ndi kugira n'ubundi. Ndabizi nabi. Tuzajya no gutaha. Wamumbe? Umbe. Ayo nabi kumbuye. Umuntu ushaka simeni. Ningana twigaye. No telefone kiyubi. Ningana twigaye. Sauriye kurusenge. Ari meruka kera. Shashira kera. Neza natuganira byacu. Tuganire. Bituma bisanzwe. Baba nawe umuntu ushangana ari meruka kera kera. Kera cyane nashize imyaka myinshi. Imyaka ingahe? Nawe bigenda nagize kwiga. Kigemeye ubye. Kuba yarakuze, yabaye umusore, yabaye mwiza, yesu. Ukanasi. Zikuru yarakuze. Yabaye mwiza. Mbese ukumva wamukunze. Rero bana. Ukumva wamukunze. Nyine ngiye mubwiye ko umuheruka akiri muto pe. Baza nawe imyaka ishize. Kuba yabaye umusore, yabaye boga. Okay. Yabaye umusore. Ni gute umuntu utari umugabo wawe ubona ko yabaye mwiza? Sigiye kuri ntambara. Ntabwo bigiye kuba intambara. Umva mvuye gusenga na Satani nshaka mubarira. Ntabwo bigiye kuba intambara ariko si bishoboka bite ko umugore wubatse avuga ngo umusore yabaye mwiza? Bitwaye imbese. Nubundi urukumva ntacyo bitwaye. Abari nubundi abayabaye mwiza. Abona uko muzi. Okay. Reka tujyoze. Agahwa kari kundi karahandurika. Sibyo? Ejo bundi ntiwanzijije telefone kuvuga ngo mvugana n'umukozi ngende kumurangira n'ibyo ku kazi.
none umusore mwiganye ngo yabaye mwiza banza kumvikaniye kubigira intambara ntabwo ari kubigira intambara ndetse ibintu ndi kuvuga ntabwo biri kumvikana mbese nyine ndamuziza kuba yarakuze kuba yarakuze okay ntabwo yabaye mwiza ntabwo yabaye mwiza yarakuze uko babivuga byose byavuze nabyumvise no please iko birakariyemo undi muntu niba yarakuze bitukaye ntabwo ari ukubirakariramo ariko ibyo bintu ntabwo biri kumvikana umuntu ukiganye ngo kera ngo twigana ngo imyaka ngo ushize ngo utagize ngo yarakuze yabaye myiza kurakaye kunaseka yarakuze kunaseka yabaye myiza okay yarakuze pe urabona ko n'ubu bigize iki okay biri seriye pe ntabwo yabaye myiza yarakuze gusa sorry niba bikorwa sibyo niba sorry ntabwo nari nshaka kuba bazagenda kuvuga nese warumbaje nini nkize shake kora mana yanjye mva mana ngiye mfite umutima mwiza pe mbabarira ibyo bintu ntabwo mbyumvise urumva urambajije uwo muntu muri kuvuga ndagusubiza uwari ndagusobanuriye iyo nceceka sinibwo hari kwijima reka gukomeza ubundi basi tubireke ntaduterane ciao irakara